baza abantu ababhetha abangayenza i-difference lapha ku-squad mara asinase angisho kuthiwa u-coach hey what mara kunandaba. And I have one of the players engisho ukuthi i-difference bangayenza ku-squad. Please introduce yourself to our viewers wethu. What's your name, your surname, neteam abakade uyidlalela today? Igama lami nguTisethu, bangibiza ngoDudu. Bengidlalela iMtagasi. Okay. So uTisethu yena uqale nini ukudlala ibhola and what motivated you to play football? Yazi ngiqale ngisasemncane ukudlala ibhola yabona. But one thing for sure, into engimotivated ukuthi uGotman lambe idlala idisc. So ngijwayele ukuhamba nayo ke ema-groundini. So ngabona ukuthi yazini happiness ikhona e-groundini. Then ngiyisobhe eminyawo phezulu siyenza izinto ezirong. Ngathi ngcono nami ngidlala idisc noma kubheda kanjani. But at least mangiphumile endlini ngcono ukuthi nyana ibe sharp yabona ngidlala idisc. Okay, so shortly nje ngicela ungimentionele ama-team okade uwadlalela up until now. Angidlalanga kakhulu yazi my sister. Yeah, because bengidlala ku-Hyper Academy. Then mangifika ka grade 8 ngaleka ibhola. Then ngabuya vese ngiqedile imatric. Ngibuyela ku Ellis Park. Ngidlala iGDL. Then bangipromote bangisa ku SAP. Then mangisuka lapho vele kwaba namatlashinyana icoach ne-chairman nyana yakhona yabona. So sasuka vele no-coach sakenye team. So kuleyo team vele safika sadlala i-LFA then sayipromote sayisa ku SAP. Then ngavaya ngaya eLimpopo. Ngayodlala i-APC. So ubuya vele sengithi ukuthi ngibuye kasi ngizidlalele namajita ngingabi sidudla because basiloku sihleli yabona gcina sesigame. Usabe kuba sidudla kahle. Ngiyakhiya kuba sidudla. So ngazidlalela vele ama-tournament. So bengijwayele ukudlala nama-2-bit nyana lawa esekasi fast nyana yabona. Then ngathola izone 3 yangibiza athi ngizobadlalela. So ngadlala i-tournament e1 nezone 3. Ilese mpesi ithatha then ukuyithatha kwami ngaza ngapha kuMtagasi since ngidlalela iMtagasi. So looking at i-performance yakho ya namhlanje ne-team yakho, how would you say wena ne-team yakho performed? No, yazi my sister, siphefumile sizamile ngithola because isquad step sethu besileka vandag ngithola so sihlanganise vele masifika egroundini masifika sibona ukuthi iMtagasi bonke abantu baze lawo bazobukela iMtagasi. So unfortunately siba disappointed ngale performance esibanike yona because nathi besingafuni ukuyenzana ukusihlekisa because sinawo ama-player. So ama-player akhetha ukuthini ne-tournament edlaliwayo so ama-tournament maningi yabona. So ngathi sibalansise nyana sinikeze labo bantu abazile bazosupporta into abayifunayo. So unfortunately zange sihambe correct. Okay. So uyibonile igame yabafana neMexico, right? So when just share your 2 cents thoughts about their game leya. Yazi mase ngikhuluma ivaki na my sister. Bafana siyayithanda ne. Mara angibengayibukelanga le achieve mina. Ngivele ngalala. Because kuyafana sothi sibukela ngiyangithola because one thing for sure badlalile nale team leya ikharakara ukuthi badlale bayi-12 bahluleka ukukora. So unfortunately kuMexico bayenzani ngiyangithola because nalo coach wethu okay asifani ufuna ukuqualify at least amadronyana ayi-3 bewazosisa somewhere. So manje sesine-lose kusele ngama-game ayi-2 nawo lawo ma-game ayi-2 asikho sure ukuthi siwenzani ngiyangithola because vele angeke sithi somaka selanga kuyomaka lapha sivele kusodlala iFIFA World Cup. Okay, so singakubambezeli because ushilo ukuthi iphuthumile. So umfana omncane ofuna ukuhamba ama-footsteps wakho as in like playing football, what advice would you give them? Asifani as my sister. Asifani because mina ngizomtshela ukuthi ageleze umfana ceda imatric. Engithi abanye abazali bafuna imatric certificate. Mase uqedile ukunika imatric certificate uzokutshela ukuthi manje sokuphuma ukuthi uye esikolweni orenza into oyithandayo ngiyangithola. So unfortunately amajita ngawatshela ukuthi gelezani bafithu yabona. But abanye bazokutshela ukuthi isikela bona sibasipanile bafuna ukudlala ibhola. And mawuthi udlala ibhola mawuthi uyabheka nawe usuyabona ukuthi yazi isikhathi sesivaye sofuna ukubuyela esikele isikhathi asimi siyavala. So mina into engangitshela abajita siye nesikele nje zami matric then umzali uhlale naye phansi ngithi uma-craze akho ubekile 9 months akubekelanga mahala njalo uya understand na. So umtshele ukuthi okay mama nayi matric yami so ithi ngenza into engiyenzayo mangihlulekile maybe mangithi 23 or 24 ngizobuyela esikoleni because ingqondo nayo isase fresh. Yeah. No, thank you so much for isikhathi sakho. Ngiyabonga. Sharp.